Mizoram heroin le cigarette cheng vaibel che khat chuang man hu man ani Assam rifle te le zokhotar le champhai local force te khho chuan heroin gram za som thum pakwa cheng noi som ko pasari man hu le foreign atanga cigarette lak du case som hi chuang noi som hi paruk man hu chu mun sang sanga man ani hun khata man vet ani lo tinani chu avai man bel khom hian cheng vai bel che khat makta doi ni nuai thum sing thum man hu ani a heng hi champha ya january ni riat khan man ani ya hiat ani azawaya man tur hian an daptran na mun hi crossing point 1 zokhothar le jail veng champha ya ni a hemi kai hnoya hian mi pahni chu man ni in chakzoka hma la ka di theinan zokhotar police department le custom preventive force champhai te hena hlan an ni Mizoram chuan Myanmar raltlan te chu pui chhun zom zel tur thu soi zon ha thak mi sing thum sang khat zet chu February sang ni som ni pakhat atanga chiar khan kan nei to a central in Myanmar raltlan te pui na tur pe don lo ma se Mizoram sarkar chuan a pui tur thu le a chhom dol tur thu a soi ani Manipur lama kan unaw te central in a pui tublo chan hi chu India ram hung chunga ni lo wanga ni nge yang le tin Manipur lama kan unaw raltlan te po an ramma boy wangin Mizoram raltlan te po central puin mangin en kol in a chhom dol tur thu a soi bok ani Manipur unaw te po sang ko zetin om mun an khwar to bok ani Union Home Minister Amit Shah chuan Myanmar raltlan te chu an ram ral muan ma chuan a thon holo tur thu a soi bok ani The Union Government chuan KM zathum chuang ramri hung na siam atum thu le osam taka inkal po theina chu ti top atum thu thu chu asiama hei hi kan Chief Minister pudu oma chuan India le Myanmar ramri border hi hung lo turin abei seya ramri border hung hi mitam takin andu lo bok ani